taningo sedik ayangam sanyin lamang Ngoluk kenpo penam the first New Testament arasolo kabam melo Jesus Christ ke aramem be disciples kidaram tomlen to disciples kidaram tomlen rongame bikke ko ministry ke katung bikke ko ministry katung taka me kendong ay 2 years aradalo be edit ko ipenam bagam itu bikke yebona mami ke katura ki yebona mami kidar de buluk enga ke gandana donam tinam atagri takam dem kologla ministon financially buluk inkolok support atun buluk ke toha engko me peter me kaju amna me bikke lifetime earning source me paki pala Jesus Christ entum bitu engo pungkumang ehap pungkumang direct amar admin gaton Andrew bulo James and John bulo आगे के इनकम में ताकुमा पे डायरेक्ट ईश्वर के मामन देते हो इयम कोलोगला बुलुक के मिनिस्ट्री आरा डलो इमुन गना ना बुलुम इगना तो पे इन कोलोगला फाइनेंशियल सपोर्ट आतुन लूक के चैप्टर 8 इनका तो का ngo pori hok leglen mai le time ki liye luk ke chapter 8 holam no kamilo bidine ane nime ke katumai buluk bojar ila 110 deke eke idum irum ila ikologa deke abut abut एक बुलुम बजे को इगुलने के काटूं देखे पे जीसस क्राइस्ट के समय दे लोग के मिनिस्ट्री इडुंगम फाइनेंशियली इन्वॉल्वमेंट है बजे को काटूं आई बजे को बुलुक तोरब लो इगुलने के काटूं एंड देन होली स्पिरिट समय हलो एक्स के तोमलिक नाम किधर समय हलो बुलुक ये नाम दे है इतना बुलु जीसस क्राइस्ट में तोरक सिद्धम कुने बुलु तक्का 120 अपर रूम लोग दूना किधर परसार इरोंगम 3000 अमीय महिला सिरांग कुला इरोंगम बुलुक ये बोला बहुत पर आरोपक पर जीसस क्राइस्ट में तोरक हिना किधर दे बुलु तक्का में आगे प्रॉपर्टी किधर एक साथ कोई बहुत दमगुल गायरो कापा तो नहीं अनानिया बुलुक सफीरा बुलुक पार्टी हिम कादो तो ina ba dekapa bul property yang share la bulu ke ministry ikorala de dene financially involvement e katu hitaka arasi giving emilo there are 3 types of giving tinta amun ko katu nai bujinam laga ekdom tegam helo ini mana doubt kama dopa secretary bengolo पैसा बिदरु एम लुनम दुने एमनाम कमाय ngo बाइबल लोग के बाहर एमाय इना में ngorem lubonam lega पे anyo को prayer puede giving है there are 3 types of giving number 1 is tithes number 2 offering number 3 extravagant abut abut bina में के kadung ai delok के एकदम लुमिलप top gaya yalum na me in sampagam samlet gela 100 को ये मिलो gaya yalum na dosta amla pala dem bidungai isorem kuno tithes araru holkom tinta tithes ko kadum tabga bade tithes araru holkom tinta tithes ko kadum the Levites tithes hupak kete tolik hilai na full time worker kirem kidare kom bulurum kom bina me ke kadung ai delok ke the festival tithes ko kadung greedy sip tithes ko kadung delok ke the 4 tithes opan kidar ingko kidarem bigul do pe tithes bina me ke kadung ye me holok bolo topic holok ke anya hilok ke longa hala melokon no ke samay dalo in sanpek idunga me Bipanam bagam 110 binamam Levites kidare me kera yalum pe inkolo Old Testament lo kaya me Levites kidar lo bulu ing sanpegam bilik la idungai the upper group ngolu Leviticus ke kitab lo ka padu iye me buluk ke araru delokom bulu dudum hidoru la buluk ami kidare binam kidarem ladum supala delok ke ing sanpegam gairu na lalen gela आरम के अलग लो बुलुरुम को आरो को बिना में के काटुम आई
Delok ke number 2 idung the festival tithe. Holo 7 din ko bulu festival manai dong. Bika ati ipanam takam ingela bulu kumko ekum delo engkolo de sedebu urlik dune delo endokula bika ekumerang kira takam ipala Levites kira ram tombo pala 7 din ko picnic doman nam lega pa apa group bulu ing sampai gam lemu pala dan isor ka amin loge bulu dobo itu. Dame lalu Deuteronomy ke 16 lo kapai. Delok thirdly holo 4 types ke katumai. Opan kiraram binam. Inama holo hake pa itung bulu tinta ditak ko irong me bulu opan kiraram widow kiraram orphans kiraram dobo tibo hekunam lega pa bulu atie ke le dungai bulu lepe kila angu pe le nama ke katungai. Iye me bulu Sedi ke lulit ko da belo itu belo Mumbai belo iye kume bulu holok ke yedula buluk samandem gelang kuma itu tu gelang kuma iye me huwa hiro ko mutadung ammonok ke petulok ke maholok ke jolik bilang kuma nam lega pe gairu pe subida pe kopala dukan nok hisab gairu pe ipala 1000 ko paye milo delok 100 to ke boma di kunam kisape bulu ko ing sanpek inko kiradam kopala bulu dem abaru dem bomdo pula isor ke lulit ko amorelo adola bulu opan kiraran tomla duk kosto no orphans kiraran mondir ai agodelo ko ingku ko bulu area dan duk anka adur ne katone dem alang ala bulu Levites kiraran tomla argaru pe bulu dobo hidung ku emla lobido. There are 3 types of tithes. The ing sanpek embom nam si purana Old Testament lokke आरो एकटा क्वेश्चन को आदम मुलुक हुपक के लुबोतनाम ताकाम सिमे मुलुक ग्रेस पीरियड आरासलो कपिला इगेदुंगादान क्वेश्चन आदो तो आई कजंग लुबोतो ओल्ड टेस्टामेंट के ये ओल्ड टेस्टामेंट के लगा ये कुमे लाल के कुमे वो सर्कुंटेज इनको खतना करना पड़ेगा and 10 commandments मानिए तो एन्ने का अंदर लो लेको डूपक पड़ा लगी है ये मुल हुपक के समय हलो ग्रेस आर हलो डूडुं कप के संगुल ओल्ड टेस्टामेंट मानिए कुन एमना आगो में काडोतो इना में ना मुल होल क्वेश्चन हम ए हिरो ना आसा देमिलो मुल हुपक के ग्रेस पीरियड आरासलो कपई नहीं इके दुंगादा एमना आगो में काडुं आई इना में देम क्लियर नाम लगा पे मुडोलो हेलो हो आबिदुं Demi nama kala jo 2 Corinthians 8 verse 7. Since you excel in so many ways in your faith, your gift, your speaker, your knowledge, your enthusiasm, and your love from us, I want you to excel also in this gracious act of giving. Corinthian Mondali kirar sime fall with Aduna na nulu takam atino perfect sedi ke abang ponam like tom gaya lodum dek sedi me ayana me gaya lodum dan nulu ke mengkeng tu lu anamai kamang danger pro ekdom mengkeng alo hidung nulu dek nulu ke kennam panam sedi ke lo kennam panam bina me ekdom gaya lodum nulu akone ayala delok ke nulu ayah bosula nulu ministry agar lo gelam ayah namam te nulu gairu pe anpasidum nulu ke pangsone gaya lodum delok ara delo nulu giving em kom gairu pe ibosimilo arona ayah ya emnam agom kona gatuna seidim tajidung ai kapila New Testament hokom bikan Menupakal grace period around yedulang kom giving em podungadan lagi dungadan dorkar dungadan ina me telo ke hupak hoyam hidu dai hilo comedy kama hai serious ai lambuda ko comedy li bodungai serious pe hilo loya hoyam hidu tu fo kajo kom nulum mulupa dito Jesus Christ ke yedung arade lo kome bulu kelo financially involved men me ane ni me kelang abu de ke bimin kana bang nulum lupa to
And एक चैप्टर में कायम है दिन हम लोग फाइनेंशियली इन्वॉल्वमेंट है बोल आगे के प्रॉपर्टी हम कोसी पला आगे के कानाम जनम तकम एक साथ पे इबोला बोलो दोनम तू नाम बेलको पे इडोला बोलो मिनिस्ट्री आगे हम गेर तुम्हें देखे के सब हो फोल्क ये नाम हो लोगों बिके फाइनेंशियली इन्वॉल्वमेंट है के दिन है कामन के तूने ना दे इनको लोग ला आदुन एमिलो गिविंग आरा लो इनको कादुन एमिलो three types of giving and dulu mo kajik kajolo bito extravagant offering and tithe dena dulu Old Testament lok grace period holo dulu ke saint hoyon hikuna meme dulu pebe pelo bidun pebe kanda tabji dun tabji dun la poisa na na ai ana लेकिन हम हेमान इनको को YouTube चैनल ल कम डेटा सर्च बेलो बोलो तम दुंग हम बोलो बेतो ngai ami पैसा हम काय को में तम आई आंगु दुंग कुना ना वो आगे को आंगु अलो दुंग को 100 टका को पाए आई 10 टका में विविध दान त्रम ला विधान दो तो दल आको 1000 को पाए में आई 100 टका में आबू लो विधान बितो काम में देखाना में एकदम तिल वा इनको लोग इनाम को ना 10,000 को पाए 1,000 बिकॉन ही ना भाई 9,000 को एक उदाहरण मेरे तो है लाइक ऐसा होता है अल्लाह डरो ना ईश्वर ब्लेस दम ना 1 लाख को बिलिक तो ना आप 10,000 ये मौका पे किस्सा इनको लोग ये को नहीं मुल्क लाइफ लो ऐसा हो जाता है देला मुल्क पैसा अगम लो यम अजों को ताल्ले मान एंड मुल्क के मिनिस्ट्री लोगों एनी सोसाइटी लोगों आवान लगन आये ऑथेंटिक माना अतितक काम इबो कुमा मिलो पैसा लगा हुए बोलो ऑर्गेनाइजेशन है कौन ग्रुप है कौन सोसाइटी है कौन डिवाइड नाम लो आला दो इनमें पैसा लगा है अजों को दिग्दारी दो नाम को इनाम लगा पर मको नो लो क्लियर पर दो बिदो ने मुलुक क्रिस्तो के गौरा सलो ये दूला इंक्वन बिफे लगी दो एमिलो मुलुक के फर्स्ट ऑफ ऑल अमिलम बिंगुम सिना में कौन गिव लो आदो नाम को गिविंग लो आदो अगियम बिशुना में अगियम बिशुना में रोमन के 12 वर्स 1 होलो मुलुक काला दो इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया समरण दिल कर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को बाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है ngo opane ilado ngo omawam ati bipanam ko kamala do isra क्रिसमस से आए में आमिए 2,000 5,000 1,000 बिदुंगाई नोकलो अति बिमिन गपनम को कम कामा पे कम इलादो मुलो कांग्रेगेशन आरालो देखेना आमिए कम कर कॉन्फ्रेंस को आदो में नो गोरु को बिये नो एकदम पेंडलम तो गए 50,000 को 10,000 को बिये दुंगाई इदो कम अकोन एक टका को कम बिमिन गमला मा पे इला आमिए अलग इगन दुंगम केnyongo no dohu kila dohu ila kamne kom kalada agi ke oma ngokke oma dekalo ke poridon USA lo America lo dekalo dungam agon ekta ko kom pomen gema pe kenyongo no kabla do silado ido kom Kristo be takam deketem kama Kristo be nokke apen kado du abi me he ko de mok lega pa sacrifice dun हे तो वो आया तुम हे तो वो लगा तो 24 आवर्स मेडूना सिले भक्ति सास लोग हे को भी वो एक्सीलेंट नॉर्मल लाभ मिलते हैं तुम धर्म को सेहर भी मत तुम इन्हें मैं मेरे से पहले काम वो आते दिलाना इतना कॉम्प्लीट वो ज्ञान होलो वो आते इलामा को वो कर लाइफ है लो जिंदगी पर दिनों में डूना मको धन नंबर 1 बनकर एक्सीलेंट ना भाई है dan berenakom relama ditolong polong dan ikum lama ila opan bere sima pata nok agian bingung sinam demoko number 1 Kristo ke dokang nama nok akon bingung sinam emilo nok ke body araru de lokke bingung sinam akon sedike agomem gairu pe mingga pola poridola big agomem meditation inam then igadula big live inam ai देखो एक गिविंग लो आदो
lumin luin di kamay short enda jo delok ke agian hodai ke Kristo ke mibapa yebinam denam po yebinam pradna ila dunam 24 hours dun mipa se dala Kristo ke mibapa pe yebila kumla jola hodai ke kumnam jo nam bomgabla mondoli lega pe kumla ati mo iken mang idokom ale dakken mangkom amike ka mangkom aso dudol ayem mondoli lega pe kumye association lega pe kumye muluk ke kokrar lega pe kumye rutum dengok kenom offering emla bihinam dekom ekta giving emako delok ke money to the Lord nokke kanam jenam mupak kanam jenam la adak paisa la adak nokke engkuam no padune deme sedike no bilik sunam Megdonia gidal lo Paul bengo holo gospelen ipe emla mudungai emna magom kongulu Roman ke 8 to 8 arasolo ka padu holo buluk ke deeply Paul ke ministry lo kama tereng bulu mondoli mengke sina kidare hilok ke nguluk mengke hina ke cape kama pirame idolangkom hilok anyongo oing bojar koneme anyongo ko ega erre koneme anyongo ko arik more koneme idum hila Paul ke ministry ara idola bulu available pe isor ke agerem ekdom doma pira pe dugum hidolangkom ibu hinam leganga ke ho apa gitu Then number 3 point holo adum how are we to give to the Lord kapak kisa ngulu कैसे देना है सेरी में कापा किसा ngol bipa lagi don emilo number A holo systematically emlat gitu ngai systematically 1 Corinthians 16:2 upon the first day of the week let every one of you lay by him in the store as God had prospered him prospered him he apita he legang bujarung ko kaduna na he systematic people lagi do embom nam lega de muluk mondoli ara solo muluk kadum mo age ke sas lokom kahe do akon Christmas ko amyam ekdom bojaru pe bidung ai akon new year ko amyam gairu pe bidung Good Friday arak kunai ke gairu pe do festive mood lo gedula do gairu pe kanam jena pe ibogela abut longa lo kensi kumane kum katu modeli al kaduru tu ai engko lo muluk festival lo kapai ko abut lo job ikidongai sar se dorkare deke bina matiro mua kumang deke na engko kum kadu tu deke petuam pe muluk ipe lagi mana na muluk kilo giving he 1/10 he offering he not only in Christmas, New Year, doman timan petom lomang. Doman timan no bina kidaram mo bima peka emang de. Ekdom diko misal ke blessing em ko. Mana doi mo abinam lega pumo ko mosguri lalu do nai. Mana taji lang kan lo Christmas no bak he ko lo bitun de ko airu na ba. New Year lo he ko beli ditun de ko airu na ba. Idolo Bible is systematically bilang ka embom nam de. No Christmas lo bidumilo. New Year lo bidumilo no salary para lo ke pars unku me week me cancelanka de ke no ke bipanam bagam every Sunday ade lo cancelanka no ke week lo edit na komai lento de komai de ke ing sanpet kidaram free will kidaram tank state kidaram bilangka amla na lutune mane enko season ngulu Christmas girja araru holkom season bine gado to Christmas se आए को अब्बा सार से नुलुम इदुम लुमाना ना सार से दुगो को काकुमाए Christmas से गई ना बाबू भाई आई सार से आना में को ले दे 10 बजे ngат का वो एतरो चने बाइबल में बोलाई माने हिकोली को पब्लिक गेलो चने तो है मानाम के सब ना चने मजबूरी लोग मानाम के मानाम को Christmas से ये वो एकदम हुआ देखे ना आमी किधर है Ima pe systematically enla giving lo kon bilang ke enla lutune. Delo ai kon mana ye. Delo individually binam ko kadang ai age mehat bihinam ko kadang. Giving is not only for the rich, it is for the poor too.
The only difference will be in the size and quality of the gift. Nok giving arah nok individually binam. Nok anak buah binam, nok agake bisinam, nok omo okere binam. Ono ati different kama. No mirame kombidu, opane kombit binam lok bilado. Idola patom size se ang lado. Akone 10,000 ko bilado, bibalok dia. Akone 1 toka ko bilado, mangkon 2 toka ko bilado. Idola de takam de binam lo adu namoko. Bubotayan bidung, bekem motorik sido, bu ameyan bidung, bekem motorik simang emang. Kitab lo lu ke kitab ho kaya me, ane mime ko, agu ke dopenam bagam ko bihina ane ko karuda Dan Kristo bu direct girjare dagrob lalu tu. Nunu kape miron, himade tani di dak pak pengom ayala bina ejo ko emlan. Himade asli dan dokina bina emla belu bidu tu. Ngobitinem gai nem bila ido ko mo apulo aropak pe mima do milo le legang kama. Ie meno anyongo ko bido kom nok muinam katta la binam demo ko isore torik si biduna. And nok itchalok binam. 2 Corinthians 9 verse 7 him to takame kendung agi ke isalo kupang mokom lobito Bible Sunday lo ko matbi do 9 verse 7 eme arla medu da first prayers inko ko addu da de lo ke give as Christ gave sedi ke binam ke sa kapa ke sa Kristo bi bingum sido pete de ke sa binam short lubia bojadu bong ate de ke sacrificially 2 Corinthians 8 verse 2 the number 4 lo direct आ रहा है एक तुम को भी अब कोई नंबर कहा है तो होगा number 4 lo ado the rewards of giving nokke binam de lok इनको ना रिवार्ड से न पाए कौन वाह ताल्ले ना मैं हुपक के नबियम इनको पादम को दे मारे तकम के ताल्ले ना मैं आंसर ताल्ले ना मैं इन्हें मैं जब नुमानो ada पे kapila Old Testament लोग New Testament हलो पे मुलु बिदुंग ada emnamen pebe kat lai pebe mangata ngo buji dum dulu pebe ngo mangata pebe dulu biye Levites kidara में Old Testament yedung ada delo Dedi ne buluk ke kumken ekumem kawam la akon kem kumbi jobila ila Levites open kidara bulung apat pe priesthood engko pe light pe yedo pe bulung ibito demi ye me buluk kumpe jo penam Ishor ke ager penam ami kidaram kumbul jonggul nam danam poye nam loan ibo nam takam dem buluk ke wardenem bito inam lega pe ami muluk ke arik ida muluk ke bengkes ina kidar lok ing sampet binam takam loge bulu dola tela kampo pe to buluk araru de lok kom ing sampe gam lala buluk ke afar free se mulu bilang ala lot ke lok ala itu any doubt kama to them takam dem Old Testament ken kendo iana New Testament halok lega pe le ke muluk wak grace period ara halok le ku me muluk Levites kidare inam room ke sape Adi Baptist Union ara patom homang abu de din all denomination lega pe bulukom anguru pe Levites kidare menam pe sape ishor ke agerem gerbi do pe full time workers ek center lo matuna ngokke lo angong ko kadum missionary e moni lega ne moni amesa share bo la kondo ko bekum bel tomlen la pero ko gat bola apu bunyi bemo enmo kumang dunggap bola 11 badi de agam lo kumo direct Bible dan lalam na puri kay ge kum binam dekke na ina me dekke pe moni aya bo sila ye bo ina me big moda ke medung big jangin mo ken perung medung hamesha big kingo enpidung full time worker kapake saidon he tali sar muluk age hela do ben de inkuna problem e buluk adu de Bingom lobi do na lekon ngulu hokke ami ngulu medung ekdom taikut gela juta kampo nam gela hot garan na bairu dak bola ekdom drawing ko mudula ekdom bikoror poti lakh em padu pe emla medung na idalo buluk salary kidaram tahiye kum 3000 4000 5000 ज्यादा से ज्यादा 8000 9000 गाड़ी है बिना लोग ही दोने गाड़ी है पुराना बाइक को बोमला इधर हम तेल मिकुला ये में उपाय का मंगाई होलोक के पास गत के लिए तो कुम दे अलग पे नहीं बोमला को कब लेंगे बुल को मंकी दूंगा नहीं के कब पे है इधर ने अपना मंगाई तो को माँ
Ngog surrender melo ngog yokolo de 99 sources 4-5,000 ami de dina lag ami ngo atere surrender de melo de dina ami surrender lo ay emla bikke pale doli nam takam em doma tema pa anchuna abaldan agi ke oma awe edino de calling aine udan binam laga pegul mau lekone mapin doma pe kom oing kam ha pegom ngo hebi ikabong halo marsian kom am kata hai em lalu bihira idom तब एकदम डूबे गिरलेंगे इतना ना एकदम डूबे इधर तो क्यों हो रहा है मेरे लिए हो रहा है ngom lega pa Jesus Christ be kapag sa agam bingum sito de bulukum agam bingum sila na ito na muluk duk takam em ladung pala buluk pak ke mission agar na full time worker kita takam de la itu kenma pamang kol ana me de na itu giren ila abu aloko kopena memkom anjing ambin kamayan pon medok kapumang belu lulet punam lega pe ingkolok ambin ko kayen 2-3 din am apin doma pe oing obelok etala ke etala de na missionary amam yebo dula mo buluk blaive study ipala iegom are muluk amum habgala manam se muluk imam nuna ke sango agena feel hidone muluk ilang ka ambana na mo agena feel hidone Muluto isar ke ayang kalau garian patung, ekumem patung, dole na oma uem tomdum hila, dobo hodong, duk kosto ko kaya oma uem mingmo kiraran kaya ko, asang nam kaya mingmo asenge, bulu de na doge me, degene lobo kenma pe nyombrang, elo remote area lau kanyok hila, oma uem kalinge, ida ko kom kangkunan na kamang, dole tilinge adin ko dokilinge idungai. Ngohi mereka ti tomi lang ko oma ulam engko ko do hoti boy kuna dette na buluk ka arala duk tekni be kadona muluk life kala ba butai ko gela ekdom gari lo kampo na ko ala do ido ko buluk life ko lo aro pak pe gusila gaye me bulung mulu ayaru panam pe ngai ido ko no edo lo prayer request ko ha sara muluk sara me kom sara to pura mulama aki kidum to bi kam melu Jesus Christ kita ko mamoyim kom Christ dung Jesus Christo me oh Lord no didina tani ida hokke raje takam pilenna seria ida lamo ansumu na amye idilo de nomo gogdune raja to akom na hokke na tamad daga kesa pa munde dina feeling kanam katwa kom bulgari enna na tel ko kom kamai idwa kom edolo de oh pastore mo ko bawa kiduna mo ko edolo de oh tume mo pastore mo evangelist mo molanga iduna mo ko emila takam berate merpatu palanum tumbi kalau ada that means life sacrifice nolok lega ka dan amilam bigul nam dan nokte गलती कमा आए देलाना न्यू टेस्टामेंट आरा सुलोको में जरूरी दुने मुलुक लगा पे युमदि रोडे पे आगे के लाइफ में सैक्रिफाइस ला यने के कादो मुल दमान प्रीमान गेला मुलुक पाल किना बाते तकाम दम ईश्वर का बिनाम दम पॉकेट लो लिखित मुलुक लगा पे तो ना क्रिस्तो में kapati sa mulo cross lo pansa mo to de ke sa buluk kom pansa mo ilia Then I look at question ek. Iya me ngok aso pe kana me Old Testament yang New Testament yang kamang mulu giving him takame bipanam pe itu. Well experience me tali sar pala itu. Are apun jaga lo kanna me to. Are ami kafir mudo to idilai amna mengina me kom kadon. Are mondali akone muji hilam emo agak kolai bitimilo. Aku ne mengerti lah amne apin kolai bukti milo dokilengai idungai aga arik konjilan yeju arik nyingai kumilo sarkule kotong ai business lo yamami kumilo sarkule kotong nolok lega pe idola molo heko kom hela loka kaju amne apin ko dokila ju amna tomna ko kom kamalang kom ilado engu ke getung ku hina engu ke getung ku na anyongo ko dokoti bo hilaju amla luna ko kom kama ko kom ilado ngokke bozar lo ngokke oingai inam pone kampua gairunge nom ayange na pastor no muluk lega pe lode yumde ke ager ger binu da mo ayango ngodoki mangare ida kom nome ngul isor ke me bo medu dokitala emla bina ko kom kado de kamade ai muluk lega arasala inana
Dekat kita loh lega pena buluk ke duk tegli buluk ke yenam dangnam ati takaman mana tani main solo edit kuri duk tegli ba aruna dediko mungkin boridum emdokom kapoi emilo emna menga mengkuri nama kom kalado inama ngulu bulum bigul biabam ila edit ko paglai ne ngulu giving and people lagi tu delok pak buji kai kapila grace priya tholo ko ngulu giving and bidung ngana nai pottidu manya kaje Allah je hupaga nok amane edilo no padu de ektom ngok exam binam lok result 100% lok 100% ngok arek inam lok ketile wah kairung ai amma arek khenying ke iling namo wah do namo available kanam ki sapai hupaga ngulu giving lok riyat sem kai ke de Philippians ke 4 verse 18 Philippians mondoli kidar hime attu nana at the moment I have all I need and more I am generously supplied with the gift you send me with Epaphroditus. They are a sweet smelling sacrifice that is acceptable and pleasing to God. Ngokke available kay Paul na dun ngokke available ekdom ngokke Epaphroditus ke alag log bilik nam ngokke dorkar nam ati takam ekdom idola ho last ke agam ho attuna na they are a sweet smelling sacrifice that I acceptable and pleasing to God. Ari nampona pe mane melakono ke edung arade lo sedi me aimonam lega pe माप को कुनाम लगा पे सेडी में मिपोमो नाम लगा पे कपेली दूंगा ने sacrifice amane में अली इनको लो इबेला रोमलिक बियम इडिलो दी आदि दे सेडी की पे दूंगा ने देलो takam इनको में सेडी के मिपुनम आपे लेंतो एम लालो दूंगा नोक इमम सामम abut takam सेडी के आसे नाम देलो आदुंग एम लालो दूंग exactly देखे किसा पे पोल बिलुदुना ना नोक बिनाम दे एमुमang Nokke binam de emumbang idola nokke binam de nokke romlik nam are nampuna aman kisape sedi me ase mona binam pe iduna mako emlalu duna na nok hilo ke 10 rupees binam de nok hilo ke 100 taka binam de nok hilo ke 1000 binam de sedi me apa group nampuru na are romlik binam aman kisape iduna na sedi me ase mona और उससे और क्या आपको चाहिए रिवार्ड और क्या चाहिए aman aru dorkar kamato sedi be nok binam de lok ase dumel debo to ai takam sedi ka alag lo kadu to sedi nok kera lo ase lig milo kape yen sedi nok kera lo ase lig milo ati takam okay nam lo ai ekumaraga aiye nok prosperity lenye nok poverty kotomye nok kinam ram nam lo healing ai ati takam okay lo ai agar nam sedi be arpak pa ase bum du milo Delok lastly, to whom should we give? Inkulor bipa idone. Binam takam ke obak am tarong ame. Inkulor arapak penguluk ke biparu nama emiame. Give to the poor and needy, to the orphans and widows. Nokke arapak pe bipa emnam je. No sarsalo dedinam koror am bilik dokom. Nok anin no opan ko. Orphan ko या तो दुख तकलीफ ना को डूबो हुडूला नो किना मम को कांगा मामेलो नो बिनाम बे को बेलु कामा गमला लो बिट नो अरपक पे सेदी में मुंके सिदु मिलो नो के बिपरू नंदे ओपन आरियानन कोगोला दोना किदर दुख तकलीफ ना किदर अने अबु काकुमाना मिमे मिलुओ हेपानिना विडो किदर देलोक के जरूरी ना किदर बिगुल बसुलांग के एमला लो तो नंबर 2 give for the needs of service and worship and then dekadam irama me sars lok dorkar nam ati kidaram idolo de adverts kidaram ubborune delo bilang ka amla loto association lok ke kidaram inkom bullu bola ken bola idune takam bilang ka amla tudung last point give for the furtherance of the gospel very important kajo ka ngok lupa tanam ai isor ke aruda yete go vietnam laga pa gospel ager laga pa ardaru pe bibo silang ka amla loto